Cilj sastanka je sagledati potrebe i interesovanja učenika osnovnog obrazovanja koji će svoje buduće zanimanje pronaći u bjeljinskim srednjim školama. Zbog odliva stanovništva potreba za zanatlijama je veća nego ikada, a samim tim i kvalitet dualnog obrazovanja. Šta to treba napraviti da to dualno obrazovanje zaživi, da nove radionice koje mi hoćemo da napravimo u tehničkoj školi, da prilagodimo im potrebama privrede, da te radionice koje ćemo napraviti nove da budu baš u funkciji dualnog obrazovanja, da svaki čovjek, odnosno mladinac, momak, srednjoškolac kad završi tu neku srednju školu da bude spreman da odmah se uključi u proces rada i da to bude ogromna pomoć i najveća pomoć našim privrednicima. Ono što je akcenat privredne zajednice jest na tim zanatskim zanimanjima. Evo čujem na sastanku da je to opet intencija da se postuliraju ta zanatska zanimanja, ali s druge strane mi moramo sačuvati i postojeće škole na teritoriji grada i nama treba i obrazovanih ljudi. Zbog toga je potrebno napraviti nekakvu mjeru između ovih zanatskih zanimanja i ovih đaka koje obrazuje gimnazija pa i ekonomska škola, zato što prosto treba i praktičnih djelatnosti, ali i ljudi koji će se baviti obrazovanjem. Obrazovni kadar potrebno je nakon školovanja sačuvati, bez obzira da li se radi o zanimanjima 3. ili 4. stepena. Ono što treba da se dešava ovdje je povećanje plata, znači tim zaposlenim, samim tim da će i određeni kadrovi da biraju to, da ostaju ovdje, da rade kod nas, a ne da idu u inostranstvo. Naravno, ono što je još jedna, kako bi mogli da se ti sačuvaju kadrovi, je naravno organizovanje praktične nastave, znači povezivanje škola sa firmama, znači u toku školovanja, da ta djeca kako se školuju imaju mogućnosti i već imaju neke radnu naviku da bi mogli da rade za te određene firme gdje su radili praksu. Osnovnu školu na području opštine Bjeljina u narednoj školskoj godini završit će 960 učenika, a ono što je najvažnije je da će za sve biti mjesta da upišu se u 3-godišnje ili 4-godišnje srednje škole u Bjeljini.